Arena sipe tulbetin dube neniraɓe an babiraɓe an e karamokoɓe an ko bitin dube ede yetta Allah subhanahu wa ta'ala o jomiraɗo yettore nden mo tawata o fuɗɗori tagu makko mum yettugol o sakkitori kadi dennanangal fiyakuji programme uji makko ɗin fof kadi fensitoyte ɗon ɗi sendidire kala ko taguɗo on tagi ko fof ko programme ko fof mbi o fuɗɗi tagude no woodi ka ɗum fensitete sendidire ɗum qur'ana wi inna yawmal fasli kana miqat hada yawmul fasl jama'nakum wal awwalin yani ko ñalade nde anndanno hoore mum denndangal ko taguɗo on tagi kon fof ko ɗo ko sendinirta programme ji ɗin fof programme keso kadi fuɗɗo kadi mo tawata o ala hakkirde o ala fekka o ala tatanga ndeñande kadi taguɗo o o wi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin omo yettore nden hertode ka gurdam aduna e ka gurdam lahara ladade walahu alhamdu fi l'ula wal akhirati walahu lhukmu wa ilayhi turja'un ono aduna ka sof qasas ko kanko woni ko hertori yettore nde ka gurdam aduna e ka gurdam lahara fewjugol ngol kañum kadi ko kanko kadi hertori ko kanko jeeyi kanko fewjata e yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e yettimo e dow ɗin nemaji mawɗi ɗi o nemini e dow men ɗi tawata kanko tigi o ɓangini weeɓitugol ɗi e weƴƴitugol lam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina dali yarde o yiyaade wondema o heltani on ko woni ka kammuɗi kon fulɓe ko woni ka leyɗele kon ndaare hannde piiji ɗi taƴƴinanoɗi wondema gandal ɓiɗɗo adama wata exploitude yaltina ha gasa nafitora hannde kadi ko artantique o woni ko wona yahanede continent glacia ko to wona yahanede ko ɓayi Allah wi ko woni ko hakkude leydi e kammuɗum ɗo ko o yaltani en ko enen jeeyi ma ko foti en ko fof juuɗe men ɗe mema dunkitore par ce que ko ɗum ɗon wonno ko fuɗɗuno e law tippagol meɗen ka leydi gaɗa no dali walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ila hin no wodani on ka leydi ɗo ka wonon ka ñiɓon kañum e ko dunkitoro ha ñande dangaɓe mata'un otoje usine de sardine en fof ipad fufune dolokke suudu kala ko tawata ko fof e wawa e ɗunkitorde fi yo gurnam men e ñiiɓu ha ñande dangal ngal dari ɗum ɗo fof wiyete wa mata'un ila hin ko ɗum waɗi so memi ɗimmata uji goɗɗum bet mo tawata kanko woni source kala ko wiyete développement kala ko wiyete cellal kala ko wiyete ɓantal kala ko wiyete industrialisation eno naati e kalima goto mo haade mata'un e mum رأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين من waɗi ngeeɗo yiite ko waajitore kañum e dunkito ɗum wonande annduɓe fii mum ɓe wawɓe fii mum kadi ko Allah faami ɗo yiite ko kala noone ko wiyete énergie ko si tawi énergie ala usine ala lamdal ala dolokke ala lekkil ala oto ala kala ko taw si ko wiyete énergie yiite kom si pottitike ɗum ko fanɗi o haray atna on ɗana ko wonde wota ko ɗum wasi qur'ana wi wondema mi waɗi yiite nge waajitonge ko annditire ngeya kono noon wamata on ko ɗunkito ɗum kallel mum ko mbino annduɓe fii mum ɓe sabu ko gandal anndini hen ɗum no wayatde courant ɗi éolien ɗiyo noon waddate ko gandal anndini ndiyam no wawi ardude yiite ko gandal anndini gaz no wawi ardude yiite ko gandal andini uranium no mari
courant no mari énergie no mari yesi bitan acetylène méthane ɗin koɗi fof ɗi andu ɗon tene ma seeɗa ka chimie wondude e yiite yo andu wawna hulli en ɗum ɗo fof no naati o mata andu no kuuri ɗum noon e yettanmo ɗo ɗum ɗi nemaji ɓuri mawnude e kala ko taguɗo o moƴƴi e men kon ala ko moƴƴuri e men ha hewti ko wiyete ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko wiyete kon peewal ko wiyete kon peewal sande ko duna wakko ɗiɗi joyi sumayo ngakkum tigi hoore so ɗiɓere yaha feere se ɗi ɓer sakka ɗiɗa ala ko taguɗo o ɓokki ndiyagal hoore ley ɗo sabu ko ɗum ɗo woni nene e baaba ko fandani ɓiɗɗo adama on ko par ce que ko fandani en ko newede kadi ko ɗaɓɓuɗen ko gurnan newi tan gurnan deeƴuɗan fotuɗa ko ɗum woni ko ɗaɓɓuɗen koye ɗum ɗon kadi woni ko tagaɗen kadi en downata sinaɗo lagani yuridullaahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ko newen ɗo falnaka on taggede e ay ko yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dhaliman Allah ko fala ko hoyfina ngolo sabu bani adama tagama ko goɗɗi gay sa wala do kam iwi do Brixel ala e Brixel ha o ala e set pour si me ngani no ala ba ambulance mais set bi Brixel ha o ala kala plana men sokori ko wadi no bi mana ko do jon no ine wewi wonɗo yiide ɗo fof ɓe oɗoje lix kañum e traite e métro je ko wayta e avion de compagnie je hôtelji ɗuma fof e kala ko wiyete nema e yurmede kon fof kala yurmede ko yiɗo ko tagaɗo heɓi ɗo foti weɗi e ko kunnum heɓi ɗo foti weɗi liƴƴi ɗin no ɗi yurnodire tan o ka nder baaba kañum e ko yiyoton kon keroɗu mo moynina ɓinguel mum sifa kala ko wiyete yurmede kon fof ay sifa ɗi ko wiyete yurmede kon ko ɗi temedere Allah tagi ko wiyete yurmede kon temedere o ƴetti yurmede makko woytere pet o addi ka adna ɗo ko ari ka adna ko fof sendi ɗum ɗon haala o mari capanɗe jeenayi jeenayi ɗi julɓe ɓe ɗum ñallata joni noon fotaɗo yahoyowo e ɗum ɗon kon ɓurani hen tawa kadi nda ko ɓurtata ko waɗi noon Qur'an yi wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira weltinir gonɗinɓe ɓen wannama o waɗana ɓe ko Allah ɓuran honna aya ɗo wa kana bil mu'minina rahima bi mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala o laatike e ɗo gonɗinɓe ɓe bi mana ko yurmede ɓe ay wonande jaɓuɓe ɗo ɓen tum wana ɓe fota newende ɗo kono newende ɓurɗe mawde nden ɓe fota wala man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun jonnon tawna e ɗo naatoyoɓe aljanna ɓen ko ɓen noppurani ɗede jonnon ɗum wata wonde sa sintiraɗe ɗum wata wonde sa fewa ngal pewal kadi kanko jeygal mo faala o tawna Allah dali wa ma yaquluna illa an yasha Allah ɓe wawata fewude ɓe waajito ɓe jokka ko Allah wi kon ko yiɗi kon ko natta aljanna ko sina Allah yiɗu sina har kanko faala sino waɗa o wi seede mum huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira kanko jeyi pewal kanko jeyi yafoto ko kanko jeyi ko wiyete pewal kaari feewi o wi kanko jeyi o yaatuke bakka kanko jeyi sikki ɗum e lurraɗo wondema kanko to yafoto bakka wata e lurru kadi kanko ɗum kadi jeyi pewal kadi mo faala o pewal e yettimo Allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗin nemaji nde yewtano ko barkini ɗi ko yowete taqwa ko wiyete kulol Allah ko ɗum musidɓe men ɓe wala ɗo ɓe wiye yewtuɓe kulol Allah yewtoren toon fii ko wiyete al muamala yani gollodiral wondirgol no moƴƴiri huwodiral moƴƴal huwodiral laɓagal jonnon ɗum ko wiyete kulol Allah ko ɗum wiyete e haala alqur'ana kan e haala ardu taqwa
At-taqwa ko hunde nde wiyake mum mawni ka diina neɗɗanke wawata sellude jaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala si tawi on tigi heɓali kulol Allah so heɓali ko wiyete taqwa ɗum wata wa ko parce que wonde Allah subhanahu wa ta'ala no innitira sintiran ngum la ilaha illallah muhammadur rasulullah o wonde Allah inna ɗum kalimatu taqwa ذلك فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها على ذلك أتبني ديجر مكوني إدو كوني ببيو فغاني كو آية تجادو آية دي أتنك سورة الفتح نو إسبليكا hunde hawninde ka Allah subhanahu wa ta'ala angini ngalaw makko e gandal makko e yurmede makko e ñeñal makko saga yimɓe fokkitino piiru ko warta fes yilti Allah subhanahu wa ta'ala soofi gere o hakkude gere o watala kala tay sahaba ɓe desidi ndeñande ma ɓiire ma warde nana saslamaki fembe ko e mon tegi ma men ko ɗo yirtoɗe e yatato hande sahaba ɓe wi nelaɗo menen ɗo menen hande min piiriɗoyde hande ma gere o laato ma gere o laata sakki ha Seydina Omar wi nelaɗo ene na wino men wondema men naato e Makka nelaɗo wi ko min tigi wino mano ko hande ayo ko wi ko on naatay ko suudu Allah hormateɗo haɗa ɗo ko woni ɗo en sécurité hay nanɗa ayaw makka tawa ne nande ñande na sécurité mbanimo ka e kama ko fi kare e sa combat ayaw ko ɗuwi Seydina Omar wi nena na wiwno e naatoye ton ka suudu kaaba hande naatoye Makka na wino ɗum ko wi ko min tiɗi wiwno naate kono mi innunoma noon ko hande o detti o wi waɗe ko mi wi on ko ɓe dari ɓe fancukuɗade waɗa waɗa nela saframa ɓangi ɓe seeni ka somnade maɓɓe goo ɓe inni kaalijo ɓeygu an kaalijo wi na wo hande sahaba ɓen ɓe yeddila hande sahaba ɓen ɓe yeddila yo ɓeygu an somnajo wi hey ko e yonela kondu wiɗa o wooli o wi ɓe yeddani o wi ɓe yeddatama kadi ɓes o inni mi inni ɓe fembo ɓe yirtoɓe jaɓali wi alam ɓe yeddala o inni min ma ɓe yeddani o inni yahu tawiɓe yoɓe fembo yahu femboɗa ha gasa tourna yiltoɗa o ari nelaɗo fembi fo yi nelaɗo fembi ke mo kala fembi fo yi nelaɗo yiltike mo kala kadi yilti ayi kay sonnajo on heɓi solution donc ko si tawi no wiye woɓɓe no wiya ɗo liberté d' expression hurriyatu talir e debbo jonitaka haqqe mum jonitaka droit mum si tawi nelaɗo ɓeɗe Muhammad sallah sallam haray lanɗo debbo feere fewdinowo est ce que haray ɗum no teɗi l'islam jonna liberté d' expression hurriyatu talir so daɓɓe no marɗo konngol sabu ɓe ngela ɗon no tiisinoɗo wiyta yo tawiyoɓe fem tawiyoɓe yo ɗum femboɗa fembi ɓe fembi o turni ɓe turni yilta joni noon koye nder on issa on probléme wannoɗuɗen ne ñande ko ɗon o aya suuta laɗani Allah tan ko tippini ka ɓerɗe gonɗinɓe ɓe deƴere nden kañum e nelaɗo meɗen o Muhammad sallah sallam o longini ɓe konngol kulol Allah wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha o longini ɓe konngol no wiye la ilaha illallah o daani ko kamɓe ɓuri handirde e maggol wa ahlaha ko kamɓe gonɗinagol nawi ko kamɓe jeygol par ce que duwaga mumkagol ɗo ɗo bo ahuka bowawa hannimoɓe donc kamɓe woni ko hojjuno no anditirma ka tafsir no woni ka bala ko wiyete on
al isti'ana lu bagol ba donc ko ngudi din kadi kadi lu ko ndira sans so dara worde e harana no mana o ko ngolda wana on don kadi mana wana takadi bi mana no ko stay ko e no ko ayo e ko ngol wete ngol at taqwa yilti ay de den feñini gundo ko hanno gere walla do ko hanno gere walla parce que Allah gal law tazayyalu la'adabina alladhina kafaru minhum adaban alim harap istin dondirno salir ko yimbe dari no be nyande e kala no dari na mi warta ke men akata ron ki fimo o sonji men onon be julbe kan kan yaw de fekki ko han men akata mo kala ka famo kono Allah ka gandal makko tay wobe go e hebera ben dari be dali ma bire wobe mabbe no woddira na silmu ko yo dal sinjira wobe no dari no kambe silmata adna kono no ka keji mabbe julbe be jibinaka taw tema be ura tawa julbe jibina julbe si be regilo e ko na da da be sen no dirno law tasayyal la adda bin alladhina kafaru minhum adaban donc wonde takwa ko dol anna no pira di mana ko mo la ilaha illallah e ko mo wiete mo takwa ko sabu maggol woni ko den nangal anna ma be fu milira anna ba be buruji teru de buruji doge nayo ko memini be ka be won don addi be ka be adda don ko fiyo be yotti at-taqwa ko wasinena ko kada biyai an ibudullaha wattaquhu wa ati'uni nana ko kada biyai mi yabiriyo yo rewal mi yabiriyo yo rento e makko yo mulu mi yabiriyo no sabab ko fiyo no mission makko no ko do ngada da soro hal yunazzilu al-malaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la متبنا ملائكته كلمة ملائكة في هذه الآية وفعنا جبريل عليه السلام بس كان كلمة ملائكة وكلمة وقوة فنقول الله يا مانا يصير وده ملائكة على حرف وسيخ قوة وده على وده على يعني وده على كفلية على ملائكة بقوة وده على ملائكة على قوة لذلك فأنا نذكر الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب وجبريل donc wonde qur'an ya fa kayfa idha tawaffatum malaikatu yadribuna bi ruhihim adba'u donc jam ko be wi yunazzilu al malaikata bi ruh jibril akada taruh yani jibril no tipoda e wahayo e do e imdi mo de yamiro Allah subhanahu wa ta'ala e do be Allah wala ko subi e jiya makko be ko doni annababe si tawi be suba ma haga si be bi titre annababe mo be no mama mission makko de création makko gon do mission makko an anzir annahu la ilaha illa ana fatakun yottine janne waaje tindine wonde ma rewete do ala surami yobe hula not ko duwani kongol kulol Allah gol ko tay ko fi mum hino mawni ha fiti ko tay ko den nanga mufte de fu hino ka kulol Allah مبتدئ الدال سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله mais yemi no ben aditibe ben anaba be defte dipino e be wi no be wudo an ono kani men be wi yo wudo ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله mais yemi no be yim be men okki gande defte mais yemi no be yo be wudo an ono kadi meme yamiro yo mula e ko tinni ko wonnama kulol Allah ngol fi mudum hino mawni kadi ko tay ko sabu gol kulol Allah wala jabbe ko wonte mo rewde parce que dina l'islam o wala ya witunde ya golli abe wala no ma Allah wi mi julu mi juli Allah wi mi woni Allah mi jokko en mi jokki en Allah ni gasi ko joddi dimmi sabbi da luttiri problème kadi so jabi sa wadi golle den da luttiri problème est ce que o jabi kan wadi do sede mum mi hala ne wato fi jiya Allah ni do
ben non wona ka isikke wonde ma sibe hula Allah wona ka isikke siku fi Allah be rewra tayi mo doka wona ka isikke wonde ma sibe way wadde no Allah baara be wadi golle de Allah yamri be agasi tay be hola ki golle de jaba tay ma be toro Allah walla jaba nara ko Allah dari ko idi yarfa Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Ismail Nabi Ibrahim ya Nabi Ismail wa Allah yamri be dalam suka wa be dalam ma agasi ko golle Allah yamri kon bay be gay ni do la ki jaba ko wa sibe ni rabbana taqabbal minna la jaba si taw mo jaba na wa ko na di be do ni do jonno wono ɓe ni ɗo ɓe golli gollal ngal Allah yamiri ngal o wela tawi ɓe hoolaki jaɓama ko enen ɗo jogoto garanti 100% jonno andugol non joni ko honɗum waɗata ha Allah jaɓane ko rewɗa ko ɗum dey ko hunde hittunde noon jonno ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko jonni garanti jaɓalngol ko rewi kon ta ɓen ɗum mo siɗɗini soɓe rewi o jaɓay bono wirten noon wondema golle ɗe ɓiɗɗo adama gollata sa dewal ngal wonɗa wadde ngal ina hani anude si tawi Allah ƴetti ngal yimɓe moƴƴuɓe salafu salih goɗɗo e maɓɓe wi'i wondema hara o rewi Allah wona duuɓi capannayyi hara o yananama laaɓanimo kos wondema ñande o andi ñande Allah jaɓanimo astahfirullah ɓe woden ko woodi hara o andi ɗum ɗo Allah noon ɗi jaɓi astahfirullah makko goto o wiyayno Allah e warmo nde ñande wala ka ɓurna mbawa nde ñande jonno rewɗo Allah duuɓi capannayyi o wiya so anduno Allah jaɓanimo astahfirullah goto way o astahfirullah o rewɗa ko e nder duuɓi capannayyi oɗo mi on jaɓimo o wiyayno Allah warno ɓiɓɓine ñande nde ñande yo wala ka ɓurna mbawa nde ñande ray tan komo andi so tawi o yewti niveau Allah jaɓam kam astahfirullah nde wonde ara kanko ɗaɓɓuno ko aranma kanko kadi e ɓile salafu salih to goto jonno Allah banginani en ɓe o jaɓanta dewal ɓe jefte Qur'an Allah nani innama yatakabbalu llahu min almuttaqin innama yatakabbalu llahu min almuttaqina Allah dani ko o jaɓanta dewal ngal ko huuɗoɓe Allah huuɗoɓe Allah ɓe mo jaɓanta dewal ngal eɗo gandi o ɓayno kadi ko taƴaɗo e ayi arde ka soto Maida de no yewta kadi issa wonko très important ha ko neɗɗa wiila e haali très important ɓay goɗɗo e maɓɓe falama jattude ɓey ko oya ha gasi o jeejama wiyama na ɓey mumani na oɗo doɗɗa joni sappo ɓey mumano ha ma ɗum ɓey muma ino ko on woni ɓey muma o sali ko o lebbi o jeeja o waaja o sali ɓay saddi ha annabajo maɓɓe wi joni ko honɗum watton fiyo anndo ko homboye mo jeyi o jiwoto par ce que andi toon ɗo on sayi hari yumma meɗen e Hawwa jibinayno ɓiɓɓe nayo reedu kala ko ɓiɓɓe nayo jiwɓe ɗiɗo e wonɓe ɗiɗo joni noon jibinɗinnaɓe ha gasi kamɓe ɓe jombinirta joni noon si tawi yumma men Hawwa o jibinoyi kadi jiwɓe ɗiɗo bimana e wonɓe ɗum ma ɗum gorko e debbo oya gorko jomba e jiwo sakkitiɗo ga tour makko ɓayuji o nano taw to welatama o wi ko oɗa tawi jeeyiɗo on ɗo wonno ɗo taw e ɓitoje jeeja o waaja ha onon ke sali annabajo wi joni itte sadaka o wanni noon ɗa kala mo sadaka mum ƴetta ko on tigi jeeyi jiwo tawi hay mo andirte sadaka o ƴettama so tigi wanniniɗa yiite are ko yiite ken sumni o ko sadaka on ɗo mon ƴetta yiite ken kadi sumni wona noon ɗo ñeede o ha gasi sadaka makko on jaɓa Allah dal min komi jaɓan sadaka komi jaɓan dewal ko huuɗo wona na daliɗo wi jattay na bandiru mi jaɓan jaka ko so tawi neɗɗo on gino huula Allah si Allah jaɓanamo dewe ɗen ko ɗum waɗi ka hajju golle gono ko hajjude waɗete hirsugol ngol ko yaata 1 million dammol
hirsete kaadi ɗum ko tuumuji tew litraji ƴiƴa mais Allah subhanahu wa ta'ala Allah lanɗo subhanahu wa ta'ala ɓangini goɗɗum wondema ɗennanagal tebbeli ko hirsa ko ɓerdi ƴiƴanna bo ɓerdi Allah dali lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha tebbeli mum ɗin hewtoyta Allah ƴiƴanna kadi hewtoyta Allah daga ɓerdi walakin yanaluhu taqwa minkum ko hewtoyta ɗuɗon Allah ko wurdo mum hewtoyta kuyate ودوا سبور عربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مونينغول مونو دي الله دي ما دي يالا دي كدر حج ko jeeya ko hay ndi joddi yoɓe teeri sa juuli ɗo e fof ɗe wawi julde ɗo julde wotere labade suura goto rukku gotum ko jangete ko fo doso on ko gotum ka yoɓugol joddini serta few neɗɗo no dara ɗo wiya astahfirullah naɓe wulure hoora tene hoora alkamisa hoora jeygol juldal yiɗa homo woni wala juulude jemma itta sadaka ɓay Allah no moƴƴino yurme o hokkamo en koye toɓɓere wotere ko yangi on fof goɗɗo dara ɗo sekkuɗo yallo ɗum astahfirullah nde wotere o windani pelle baraji ko fi ɗum o juuluɗo ɗaariwi Allah haa ko hara hulata Allah ka goɗɗo jattete o mo tawa ka mbiniri koodete o mo tawa ka fenete o mo tawa ka jondi ɗumannete o mo tawa wondiray fena jattay wujjay karsay détournay fenay kulol Allah ala oɗo o ettoto haa ko yoɓe seeɗa ni kono huluɗo Allah subhanahu wa ta'ala renti e ko harmi ko laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal woƴƴiti e haɗaɗi ɗi on ɗon hino wona nde wotere pette astahfirullah winnane pelle baraji ko ɗum Allah daani wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra mo huuli Allah subhanahu wa ta'ala Allah bontanay mo bakkatuji makko ɗin o mawninana mo joddi non haray ko hollilan ko tene wanu ha 8 minutes lutti e nder ko mi wawi yurtude ko haray mi hawtindira ko wiyete taqwa Allah fof mi anda ɗum aya goto ko yani jikkuji ko honno wiyete neɗɗo kuɗo Allah mi hombira ɗon baba Allah subhanahu wa ta'ala no addani aya Qur'an so bagara aya tendere capanɗe jeɗɗi donc kala ko wiyete kulol Allah ɗum fof no naati e nder on aya ɗon no sifi kala ko wiyete diina kam diina l'islam on fof hino e nder aya o tawi jaka kadi koko aya tigo ko ɗum tigi wiyete taqwa ko wiyete kulol لقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين Allah daali wonaali ko wiyete ɗiggere nde fewtirɗon funnaage ma hirnaage o winaako wiyete ɗiggere par ce que ɗon sababu nusul aya o ko ɓay hari yimɓe sahabaɓe yimɓe makka ɓe fof hari ko fewtayno ko Jérusalem juula Jérusalem Israël hari ko toon fewte juule nela saslama wi'i jooni o fewte makka ɓeyni kon ɗum e pagani ni hande fewte ɗo jango fewte ɗa mais non kani o Allah daali wona fewtirgol ɗa ma fewtirgol ɗa naɗo woni affaire par ce que jaka ko ɓe fewtuno ɗa kon fuu nafaade sabu ɓe yamirama tournugol ɓe tournaade ɓe hoyaade ɓe ɗanaade ɗum ɗon donc nafaade Allah daali wona fewtugol funnaage ma fewtugol hirnaage naɗo haji o laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kono ko woni e ɗiggere nden ko woni peewal ko on gonɗinɗo Allah o gonɗini ñalaande sakkitiinde nden o gonɗini malaikaɓe ɓen o gonɗini defte ɗen yani
aya ɓayɗi ɗen kulol Allah gono ƴetti l'islam o fof jeɓal ɓurgal mawnude e ko wiyete l'islam o ko wiyete ko al aqidatu bindere ɗum kadi wiyete usulu din bindere ɗiɗa aya o ƴetti findere aqida o findere woni fiɓata ko wiyete aqida ma e nder dina ka gonɗu no woodi aqidaji ñolɗi e nder ka dina ɓe ɗum layi hadde man kono Allah hakkita kayne par ce que Allah dala man yaɗuɗo bil iman ala bil amin kala mo aqida mum woni hay ala sadil ala ka waɗe ko golla ko ala ka waɗe mira yurɗo joni noon côté aqida o aya on yalti qur'ana wi وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين القرآن بي إبتي جولة كان parce que dina kan ko bijila ko relation gondo hakko di jiya e ngel ka ko woni agina woni findade e relation gondo hakko di jiya e ngel e jama ko ɗum wiyete al akhlaq wal muamalat e relation gonɗo hakkude jiya e ngel bi mana e hoore mum kañum tigi par ce que no andi no woni yimɓe ɓe famodira e hoore maɓɓe no woni yimɓe kamɓe walla ɓe fotta ɓe ɓen no woni dal famodira e walla par ce que sa yi ko ɗon wiya ɗo e hono wiyete alaji kade mo wiyata ɗo ko am ɗon ko nakiri ɗo ka salongal ɗo walaya ande lambaño bila no mo ni la kibe mo ni bila min ha hande nderom tutum sina ko ko woni do min kam mi anda ko woni Allah ande o do barde ko ko ay o do donc yo la bi wa anda ko woni Allah ban ko ko donc joni no si iwti ɗon ko wiyete diina kan ko jikkuji ɗi al akhlaq la conduite des comportements hakkude ma e yimɓe ɓe par ce que si findema ne selli aqida o selli ko ahlu sunna wal jamaa dola jonko duware ɗen ko ɗum fiɓugol duɗɗen ko ɗum yata sirku mankinta sunna hooray jeegoje ɗen fof kono yurminta tagore Allah nden mosadda ay goto ka yiɗa duwono a waro yimɓe mosadda ay goto yurminta ay goto yata fatunde yata dennako yata sumu juuɗi yata jokkere hen tan ay puus yimɓe ɓe fof kala mo wonama no wayi no haɗa ka yiide suti hanko duwono ɗon lungoto ɓe mum wannita dépense ko yonata yurminta ɓiɓɓe mum juurota ko kawta mum ha jaki hay pus andi o ɗo aqida o moƴƴi kono comportement o atlak o ma sala bal ko ɓen no qur'ana wi ɓi sama yaqulu bi imanu min kana muminin so tawi taga ila mamma ɓe gondini konko ɗo addiɓe yoɓe fuɗɗito par ça projet kalo ɓiwi ce n'est pas ce que nous disons de notre parti compte mais c'est ce que cette soit fait de nous woni amuji ke qur'an woni ni wona ko nyaka bay non a gondini amuji ke qur'an a juri jamma wonɗa no hombo ɗum waɗuma honɗu ɗum waɗuma ni ɗo needi ɗo yurmeteɗo mosanowo yimɓe ɓe wallitototo ɓe hi mo wujjataɓe mo kansataɓe mo yerdataɓe ɗum wattuma ɗum ɗon kono so tawi hay hunde sansaji e jiɗɗuma bonɗo ko hundiɗa qur'ana ko ko fewɗa ko wulɗa jemma ko aɗa e darto kadi programme donc ɗum waɗi keɓal go e nder dina kan ko wiyete al akhlaq ko jikkuji moƴƴi ɗi ɗoɗo sikkuna aya o yehi ɗon kadi kisan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin qur'ana wi o ƴetti jawɗe ɗen ɗe o ɓuri yiɗude ɗen kadi o okkori ɗo yimɓe ko ɓen ɗo jattete ko ɓen lunkete ko ɓerante ɓe wiƴƴete to ko accakke sogama nanɗonire no yoɓe pottoto walla wiɗɗen no o ƴetta buuɗi jawɗe maɓɓe ɗe o ɓuri yiɗude ɗen kadi wa atal mala ala hubbihi mi jonno misal sawlagine 100 francs CFA 100 dollars 100 euros si diwani ke ɗo wiyama e ɗo 100 goto
be wandi ni do sabtan kene be wandi ni do sabtan sepa be wandi ni do sanwa be wandi ni do sanero be di antara itu ya sanwa bendek be di ba isanya tidak boka neda boka sanero ya jono on sammo ɓurɗa yidde buuɗi ɓurɗa yidde ɗi tigi tigi ƴetta ɗin ɗon kokkoraɗo yimɓe a hettitata anna wala kaɗa hen ɓeyta par ce que ko makoɓe e wa atalmana ala hubbihi dawil qurba si ɓe ɓattiɓe nene gotoɓe baba gotoɓe bappinaɓe kawɗaɓe tawa hokkorayɓe ɓe wuykolan sane kañum e alyakimaɓe e miskinɓe Quran ini wa bin sabil wa fir riqab wa ma malakat ayman kañum e yimɓe ɓe andana hoore ma voyage oɓe setteɓe ni ari ha ɗo déjà ɗo tirduɗo tawi ɓuɓɓi lanni few ala tawade woɗamo seeɗa o wala ɗon ha gasa ñamminamo ha wara mbiyete ɓimɓe ɓeytanamo ɗo kadi ko ɗo feccira yeeso nde gandi noon ɗo sa yiɗo mo andinda so gaɗimo yiide aɗa windata nana mala tan jonno arɗo wi lannirama fes ɗonte bagas ko ɗuɗɗo no yuli o babude sabi lanni mo mamalakat aymanukum eɓe jeeyi ɗo ñaame mo ɓenno kadi a cheikh aboubacry diaby jasairi ni ka isaru tafasir makko o wi ko anda faniɗo mo mamalakat aymanukum ko ɓeɓe jeeyi ɗo ñaame mo ko kala wonɗo e ley konngol ma woɓe no fuɗɗori ɓeygoli maɗa ɗum e ɓiɓɓe maɗa ɓe e golɗo ɓen jardini e soffere ɗuma kala wiyomo patron ɓeɗo fof contrat ji ɗi hasɗum jeeru ka wondiral pour timmina yurminaɓe jontaɓe terminal maɓɓe ka kañum e yimɓe ɓe andana hoore ma tawa koko majjinɗinnaɓe ha gasano pour kede itta buuɗi ma ɗi sottaɓe ɓe hetto ɓe ɓaɓa maɓɓe hay ɓeɗo ɗon si feƴƴi ɗo hay telma seko ko kulon Allah ko jikkuji ɗin noon si tawi a okkori ɓeɗo mi sikka a yenday ɓe ma a jahtay ma a jantoɗoɓe haray jikkuma o marsi si iwi ɗon no qur'ana wi wal mufuna bi ahdihim ila ahd ɓay ɗo o bakki ɗo wallahi waƴede desordre tan yeere ɗiɗi harte fuɗude wal mufuna bi ahdihim ila ahd par ce que ko ɗum ɗon serbo ko ko wiyete droit public ko men ñangi on ko ɗon ɗo wiyete droit des obligations c'est à dire le droit des contrats wonire wal mufuna bi ahdihim ila ahd ɗum noon ɓe ahdiji maɓɓe ɗi si ɓe abada a ɗum tani ɗi no somude walla la yani min comme son qualifié no permis o si a goɗɗo bakima ɗon jonnima otowa haldama contrat ahdi ni ko recette on ko ɗum ɗo ko ɗum duwata naya hen no ngal ɗum fiɗɗa anni he ko ɗon doginta ha heɓa ngal ma ngal si joom mum heɓa aɗa yaɓo nani goɗɗo wi o votanela so woni président de la république mi asana sécurité o mi adday courant mi adday ndiyam mi votanima haɗa e sabbi ɗum heña o fi Allah o geɗam o joomum mo welirami saki Allah si ɓe hokkimama nayo huɗu nayo welde nayo ɗumke nayo yelle nayo sikki aɗa yiɗi koɗɗoma kaari hihi ana hokkimama contrat on ko ɗoftagol e neta nayo ɓattuma ɗum daggoroɗa o gartata yennama aɗa ɗum nayi halliɗa sa ƴetti oto wangal ko dogingol ɗo ɗandere e pas supérieur on ɗanndi ko hannde ɗon ko fiplaki ene ko loi ko fof donc hennoɗa ngal ka wiya yo ɓuuye ɗon ɓuuya ka wiya yo darta har hay si ɓe renama par ce que on hal wal mufuna ɓe aɗiɗa kono ɓe tawi ma ko hunde nden ahdi ɓe waɗi feewi ɓe nani ɗo ha ɓe tawi moɗi ɗe hakkili hunnugol ahdi ɓe waɗi police ko ayri ɓe dani ɓe tawi moɗi en waɗi hunnude o ahdi ɓe waɗi rada ɓe hunna ahdi o umpan wal mufuna ɓe aɗiɗa donc sifatu ɗiɗi kala ko haldita contrat fo amen ɗo ɓiwa ɗo imam a usaka tawi ko waɗama ɗo addi usulɗo kesuwanga to nayiɗawiwde kawa andi usat mi usat kaman jano ɓe wo si goɗɗo halɓini goɗɗo mbuuɗi ha gasi o renni bon awa ndeta jakkati wo préféré ala bo ettumi ɗo kisa nafiyoɗoaɓe si waɗa ndeta jakkati wo préféré ala kali wo hettuɓe ɗon kisana ko bajjiyaaɓe par ce que après ɗo ɓe alhaali ñaami ɓayna kino goɗɗo nande alhaali no wayi ha alhaali yaaka
hal ɗum fu na ɓe aadillah o comporte majji ɗin ko jikkuji ɗin ko muamalat gollodira ɗum wata haddiji ɗin ka Allah jiɗaɗa biki ɗi fof ka wiyaɗa e ɗum o waɗa ko ɗumna ko wiyaɗa waɗa holle ma cigati ɗon wasabirina fil basai wadarra e muñotoɓe ɓe ka sattedeji ko wiyete albasau ko kala tampere e sonda e sattede abrande neɗɗo on ka jawle makko e ka ɓiɓɓe makko e ka miijo e ka sonjaji wonti e ɓernde ɗum ɗon fof wiyete basau ko wiyete addorra ko kala tampere e lorra mimude ɓanndu mum tigi nawmugol soppegol barmugol ɗum ɗon fof wiyete addorra taw sa heɓi sifati situation ɗi kadi heñña e ma muñuɗa himo hayko yimɓe ɗo ɗin gokkundi si memi ɓe goɗɗo ɓottitade kadi wa inchallah raɓiɗono yattika golle tan ko ɗin ɗo inchallah dole jangtagal ana koɗi ɗo ɗo ana koɗi ɓuttinen yimɓe ɓanɗu yattika golle ɗum ganama muñi muñoɗa tigi nawni ɗo so wona musima ɗo ko ɓanɗu koɗi ɗo sellaɗo a ɗoɗal pri kam awa koɗi de gana koɗi ɗo annabi ayyuba ɗuɓi jeɗɗi mo nawni ko muñani Allah subhanahu wa taala fiiɗi ko titre yo Allah wi mo muñi donc relation wonko hakkude maɗa e hoore ma muña ko sattede wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hina al-ba's ko wiyete hina al-ba's aya ko fewndo on say ko saaga e julɓe heɓeraɓe nangodiri ka jihaade hande noon ko wiyete hina al-ba's ko crise économique mondial hina al-ba's pour nde sattede arande ko sikka ko noon ɗum ɓe Portugal no fewɗani nagini no fewɗani Amérique no fewɗani si tawi waɗi crise économique mondial on ko fuɗɗonno koko ƴuuɗol koye ɗumannano to jawɗe probléme ji affaire tuuɗi mumtodir par ce que économie o ko goto ka kawa Amérique tandino tawi ɗanni fof talloɗa nde wotere ara ha américaine ɓe memi réserve fédéral makko tata hande mbiyami sinkari ɗin ɗum e maka jon ko nder sattede o angal masugol ɓeɓe hinal basu arɗal law fo ara e nokkala masu ko yo muñe fawe Allah subhanahu wa taala gonɗine ɓeɓe o hinal basu qur'an wi wasabirina fi sarrai fi lbasai wadarra wa hina lbas qur'an wi ɓeɗo ɓeɓe ɗiɗo fof lintaɗi ɗo ɓe reɓe ɗum fewaɗe regiri ɓen fof ulaika alladina sadaku ko ɓeɗo gongi ko ɓe wi ko ɓe julɓe o ulaika humul muttaquna ɓe wiyete muttaqina ko ɓe wiyete hulɓe Allah ɓe oɗo ɓenɗene weltanike jama ko weltanike kanko min seddi ɓe salamu aleykum